صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح الوجب عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم باب العدة بسم الله الرحمن الرحيم Babul iddat wal ihdat utawi iki kubab nerangaken masalah iddah wal ihdat lan nerangaken ihdat yakni ngusut nika berpakaian sederhana terus tak denten sebab pagi ngelakonin apa iddah nika ihdat meninggalkan berhias, berpaes, bersolek, atau bermacak, baik aroba bede, wangi-wangian, minyak room. Nah, neka nuduhake jek berbela sungkawa, nuduhake jek sosa. Adapun iddah, neka dari lafadz iddah wal ihdat lafadz iddah nika dari isim min i'taddah man i'taddah min i'taddah fi'il madhi i'taddah secara lughatan wa syar'an adapun iddah secara syariat iddah secara syariat yang kika dinto tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw ashhurin aw wad'i hamlin. Iddah secara syariat penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang bisa diketahui. Penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang bisa diketahui atau dalam rentan waktu tersebut bahwa kandungannya telah bersih rahim. Dalam rahim ampun bersih. Supaya anak mun dadi tak pur campur deki belina. Yakni bersih nak kala bencaran apa? Dengan beberapa masa suci atau beberapa bulan atau dengan cara melahirkan. Nah, jadi mun beda orang bine napanya mana bekat bi selake maka untuk supaya
bersih dalam rahim, maka wajib orang bini iddah. Iddatul wafah arba'ata ashhurin wa asyra. Iddanah orang se kepatian se napa pegeten merga mateh neka 4 bulan poncul 10 hari. Adapun iddah se ghair wafah yang kita neka telo socian. Otaba kelaban cara hamil. Jadi kan lahir ampun sobung masa iddana. Neka sesae neka artinya sekecek masa iddana. Neka keterangan berning kitab Al-Mizan bahwa ittafaqal ulama ala anna iddatal hamil mutlaqan bil wad'i sawa'un al mutawaffa anha zawjuha secara sepakat para ulama bahwa iddanah orang si hamil jadi pekat keberadaan hamil baik pekat mateh keberadaan hamil selaki mateh sebinek keberadaan hamil ngandung otabe pekat bisa laki sebinek keberadaan hamil, maka sepakat para ulama iddatal hamil iddan orang binek si hamil yang kika dintoh bil wad'i bene 4 bulan 10 hari bene telo socian tapi bil wad'i kelaban melahirkan. Kan lahir sobung iddah nampunan. Berarti sobung iddah nampunan. Adapun iddah orang bini setandik haid saumpama. Orang bini kabin bi orang laki tandik haid. Salamuddin tak pernah haid. Mulai dari peraban sampai sepon itu tak haid. Terus pekat bisa laki. Maka mun beda orang bini kasus sengak ni ka'ala anna iddata ma lam tahid au ya isat otaba orang bini setandik haid mereka sepo tua sepo pon kering pun tandik haid, maka iddana bithala thati ashhurin 3 bulan. Socena orang bini setandi haid karena sebab pacet tandi haid otaba karena ya isat orang bini sekering sepo punan tua, maka iddana senapa 3 bulan. Adapun iddana orang bini si haid di luar selain daripada iddatul wafah, iddan orang sekapatian engki peneka ala anna iddata man tahid salasatu agra. Telo socian, bene 3 bulan, telo socian. Nikah mun mertikah ingkanat hurratan. Fa idza kanat amatan faqaraan, maka mun si binek kela status sebudak maka cuma 2 socian bene 3 socian. Nikah pembagian daripada bab iddah. Apa tak oleh nerima orang laki selama iddah? Kabin tak kene, cuma nerima ya bekalan sama ya tak apa-apa. Tak koi kalah orang kada tetik pesen. Kebala mon potos heta, mon potos apa iddana cek sampai nerima orang. Oh iya siap. Request kada, pesen kada. Tapi sebagian ulama antarana socian bi ngangkui bulan ni kayak pada aki. Kira kan mon orang bini tandi haid sebab sepo nikah eden 3 bulan. Adapun orang yang tandi haid 3 socian. Adapun sebagian ulama ada fitnah antarana 3 socian bi 3 bulan pada bayi ngangkui 3 bulan bini 3 socian. Annal agra minal adhar, ini pendapat Imam Qauli Abi Hanifah dan Imam Ahmad. Jadi
saatnya mah socian, saatnya mah socian dia, saatnya mah akro dia, socian dia. Terus ada bila 3 bulan dia. Nah, banyak orang bini makin saya tak ngerti bab iddah. Kadang-kadang sehari alake 3 kali. Ya bener ring abi ini bener alake jadi karo modus nih kah. Kulaku akabin, abah nih peket sore akabin boleh. Sekejaki kasan peket malam akabin boleh bireng laki boleh ki senu je kengla PAP kabin. Sini yang bini tak gena nih kah, tak oleh kan nikah haram. Harga sedurung akabin kutu tanya aki jelas sesatu sering bini nikah. Jadi secara syariat iddah yang kita nikah tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi'agra aw ashhur aw wad'i hamlin. Orang bini sing ngelakonin iddah kita nikah kalaban cara napanya mana agra socian au ashhur bulanan au wad'i hamlin otabe ngelahiraki. Dadi mun ngelahiraki las kala nikah pun sobung iddah nampunan dengan ngelahiraki anak maka orang bini nikah sobung iddah nampun langsung potos iddana. Wal ihdad makna ngusut bil ha al muhmalah lughatan al man'u. Saya baca ihdad ngusut yakni tak berhias nikah secara lughat adalah al man'u mencegah diri. Jak tonton, jak solek, jak maca, oleh keluar tak apa-apa. Oleh keluar orang bina iddah tetap oleh keluar. Untuk keperluan mungkin di yatim melai nase melai napa kebutuhan si yatim tapi dengan syarat ihdad wajib hukum mun iddah nikah fungsinya untuk membersihkan apa rahim nikah fungsinya apa iddah jadi iddah nikah untuk membersihkan rahim supaya alake boleh nikah si anak nikah buru nikah bapak si anyar. Nah, adapun ihdad nikah sing ngusut penikah secara bahasa al-man'u mencegah. Wa syar'an adapun ihdad menurut syariat secara syara' tarkut thayyib wa zinah lil mu'taddah an wafah. Adapun secara syariat ngusut ya khusus orang sekepatianan nikah khusus sekepatian senapa iddah wafah. Iddah wafah tarkut thayyib meninggalkan wewangian wazinah dan berhias lil mu'taddah bagi orang yang iddah an wafah dari iddah wafah. Jadi iddah nereng sematela kena atamba iddah ihdad tak oleh amaca keluar tak oleh minyak tak oleh amaca kelampi sesa biasa cek ngaku kelampi se bagus nuduaki cek ki susah lain bi orang laki mun kepatian bine sobung napanya mana sobung ihdad sobung ngusut tade bahkan sebagian ulama rajin nek sete kita bendem abine boleh kayak ini saya teror ya malah tak dirasa orang kimi normalan iki pun mari pak polware niki akabin boleh pun normal mun ki boleh seminggu rek selama seminggu benyareng nyelabet do kami nyareh berdereng nyelabet jangan pola berde saya cocok. Nah mundeng laki enten bahkan sebagian guru sebagian para ulama nikah akabin bahkan kita kubur rajin pun lah akabin protes le syekh sampean nikah kepatian bini nikah oleh kita oleh lah seminggu na boleh pak polware kita pendem sampai akabin. Maka si ulama kala jawab
engkau takok termasuk debun Kanjeng Nabi, syirarukum uzzabukum. Mbok cubaan kakek can Kanjeng Nabi orang sedudah tak lemah bine. Engkau takok mateh kebadaan tandi bine. Sokor kakek aja mintang umur odi sampai topet ton sampai 40 kok tak akabina. Karena umurnya tak mesti mereken kok akabin. Tetapi ngabin orang bine gila bene cok karena nafsonna. Karena abang mengejar status orang laki gila mon mate kebedaan tandi bine dan ini kocak bercuba orang laki. Dan abang nih kan mon sampean jelas tak kerah nabeng tako ekala orang gena aja lah. Mon kelas aku lebih sampean. Jadi ulama ni kakabin benih karena nafsun benih karena syahwat saya tegangan tinggi enten. Karena pada riwayat syirarukum uzzabukum. Bak cubaan kakek orang laki debun Kanjeng Nabi orang saya tak gelem akabin. Orang konah mun beda orang mate kita di bine ekebe ajem yocol eko furone tat petat oleh bulu oleh song ini tambah haram tambah nikah tambah ida bagian beli masak penyaman bagi ya tamane gedeng boleh tamane gedeng ya maksudnya malah beringin gedeng aja bulan selama odin tandi bereng teti beringi gedeng ya tak usah sini kapon lah mungkin karo kebenger tenger tak apa kebenger tenger kijak ngocol aja ngocol sape di pesemur aja karo aja kewe nampak ambi ocol telok otaba sape sumbut si arbun aja kadang-kadang tat petat sampai mati nah, tak gena nika nah jadi mondeng laki sobung istilah ihdat nika sobung nika kangkui orang bini nah mencegah diri pon lanceng hadis istibra wal istibra kata ada tadi babul iddah wal ihdad terus wal istibra wa ghairu dzalik istibra maknanya napanya mana berlepas diri yakni pengertian apa ada nih kah nah baca hadis itu anil Miswar bin Makhrama saking Miswar bin Makhrama anna Subai'ah sak temeni Subai'ah al-Aslamiyah kang bangsa Aslam iku nufisat nifas sapa se Subai'ah ba'da wafati zaujiha ing dalam sakwise matine bojo lanangi Subai'ah bilayalin kelawan pirang-pirang wengi fajaat mongko teka mongko sowan sapa se Subai'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sawan maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanat mongko nyuwun izin sapa se Subai'ah hu ing Kanjeng Nabi nyuwun izin antang kiha yen to kawin sapa se Subai'ah fa'adzina mongko ngidini sapa Kanjeng Nabi laha maring Subai'ah fanakahat mongko kawin sapa se Subai'ah rawahul Bukhari wa asluhu utawi asali hadis fi sahihain kang tetep ing dalam Bukhari Muslim wa fi lafdin lan ing dalam siji lafat lil Bukhari yakni anaha sak temene Subai'ah iku wada'at ngelahiraken sapa se Subai'ah ba'da wafati zaujiha ing dalam sause matine bojo lanange Subai'ah bi arba'ina kelawan 40 apani lailatan wengine wa fi lafdin lan kesebut ing dalam siji lafat li muslimin katim Muslim padah dari Imam Miswar kia dari Sayyidina Miswar qala dawu sapa Zuhri Imam Zuhri
Wala ara lan ora nekataken sapa ingsun baksan ing bahaya. Artinya tak apa-apa. Antazawwaja ing to kawin sapa si Subai'ah. Wa hiya hale utawi Subai'ah iku fi damiha tetep ing dalam getih nifasi Subai'ah. Ghairu annahu sakliyane sak temene kelakuan sya'an iku la yagrabu ora kenok parak-parak ha ing Subai'ah sapa zaujuha bojo lanangi Subai'ah hatta tathura sehingga suci sapa si Subai'ah. Hatta tathura sehingga suci sapa si Subai'ah. Dari Sayyidina Miswar bin Makhramah bado orang bini nyamana Subai'ah sebangsa Al-Aslami. Beliau asawan entar deka Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perihal aben. Matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bada orang laki sing ngarepaki terong ngabine kula ya Rasulullah. Padahal orang bini ini cuma idana bilayalin waqa'a fi takdiriha. Cuma beberapa malam, hanya beberapa malam. Taitan tuaki cek berapa hari cuma beberapa malam. Maka bi Kanjeng Nabi izinin untuk Subai'ah sopaje akabin. Aslina hadis nikah yakni dalam hadis sahihain Bukhari Muslim annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi arba'ina lailatan. Jadi si Subai'ah Sayyidah Subai'ah nikah matur ke Kanjeng Nabi aben ce ampunlah napa nyaman akila aben mare ngelairaki jadi mare kemare kesedeun wa annaha wada'at ba'da wafati zawjiha mare kesedeun ning berapa malam senika ning berapa malam oleh gawe telu malam ngelairaki anak terus dak remah iya oleh akabin bahkan ekabin sekalian gak oleh cuma tak neng ke pemolong tak neng ke pemolong tedung hatta tathura sampai soce adapun sah perkabinanna sah perkabinanna karena pun lamare idana lamare besan kan lang lagi teti abene ke si Subai'ah Al-Aslami neka kesedeun salahke selang sehari dua hari atau bedu malam telo malam layal sekejap layalin berarti telo hari lebih benih telo bulan layal pan berempan malam telo malam atau bepak malam lahir anak matur ke Kanjeng Nabi kula nyuwun izin akabin ya Rasulullah oleh fa'adzinat laha izinin bi Kanjeng Nabi untuk akabin oleh orang laki esah karena idana mare cuma tekening kepolong tedung karena nifas. Oleh kepolong tedung engki semarena apa nifas pak polo are nifas jadi beda antarana tak sana pernikahan engki sebab iddah adapun iddah namun ampun potos sebab ngelairaki potos langsung sah king selama nifas tak keneng kepolong tedung haram hukum tak oleh orang laki ngepolong tedung orang bine kepada apa nifas berarti oleh ekabin kayak cuma tek keneng kepolong tedung kebe pancer je lah angke pancer pancer kada tanda jadi kabin dan tek pesaber pak polo are pak polo are wes lah bismillah pun bismillahirrahmanirrahim Allah majannib najiyah wa jannibi syaitan ma razaqtana na'am. Ki lanceng keterangan nikah insyaallah laku wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد الحمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربها بر وبرها سوزا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجود شيخ بكر بن سالم وخي بن سالم قد بربان سنة شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصول مفرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد شيخ البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن جن الحبشي وقد بالملك الحبيب علي الحبشي وأصوله مفرم ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب بكر قرسي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والعبد القادر بن حسين سقاف وأصول مفرم حبيب صالح بن حامد ثم إلى الحبيب هادي بن شبوكر بن سالم ثم حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن وحبيب سالم الشاطري وأصول مفرم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سليم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي الجدبة مهاجر وزوجتي الوالد أحمد الجدبة عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله